Dobro večer. Dobrodošli na drugu večer osmine finala takmičenja stand-up komičara. Naše takmičenje se zove Šeret, možete ga pratiti uživo iz kafe kluba Gogo ili putem portala Kliks, već sutra. Prošli petak smo imali prvi krug, imali smo prvih 5 takmičara, od kojih su 3 prošla dalje. To su Marko Puljez, Navid Bulbulija i Hazim Ujčinović. Hazim se zove, nisam mu ja kriva. Moje je bilo da kažem. Hazim. Pozdrav za Hazima u Tuzlu. Moj kolega voditelj, moj prijatelj voditelj i član žirija sa mnom je Filip Andronik. Molim vas da ga pozdravite aplauzom. Pardon. Dobro večer i od mene. Ja dolazim večeras pomalo na takaren spoznajom da ljudi kažu Bosanac i Hercegovac patentirali trademark države glupost. Ja mislim da to nije istina. Ajde u najgorem slučaju povjerovat ću da smo usporili u razvoju, tek toliko da nas pretiču objekti koji stoje. Ali danas gledam reklamu na televiziji, kaže deka jednostavna za upotrebu. Pa reko majka mu stara, ja stvarno mislim da smo mi toliki balvani, ja je svih ovih godina guram u šupak, a samo sam pusto za upotrebu treba pokriješ. Ja. Ili kad kažu u reklami za pivo kao otvori za još. A otvoriš! Ja svo vrijeme bocu o glavu, pa sve se proliva. Ne, genijalno mi je to kad u reklamama lupe nešto kao prirodna izvorska voda. Zar može biti drugačija? Zar može biti da neko, ode ujutru u neku fabriku vode pa zaduži HTZ rukavice, kutiju atoma hidrogena, kutiju atoma oksigena i na onoj radnoj traci prazne flaše puni atoma, praveći tako neprirodnu izvorsku vodu. Ali genijalno mi je kad kažu kao 2 grada odlučila su riješiti svoje nesuglasice takmičenje u upravljanju lazanja. Naš one reklame za deterđent za suđe. To u Bosni stvarno ne pije vode. Jer mi u Bosni, ako imamo 2 grada sa nesuglasicama, ti gradovi to fino riješe čakijama, pištoljima, bombama. Niko se kod nas ne takmiči u upravljanju, Sogan Dolme. Na kraju krajeva imamo Zencu koja već godinama provocira čimburijadom, pa niko da odgovori. Hvala. Prošle sedmice smo imali lepezu, zaista, ili se lepeza ili lepeza? Lepeza, Hazime. Takmičara iz cijele jedno pitanje, odmah svi. Imali smo takmičara iz cijele Bosne i Hercegovine, ovaj petak to nije slučaj. Svi nam dolaze iz Hercegovine, iz Mostara. Iz kojeg Mostara ne znamo. Simpatično je to Adi naš napisao za Mostar. Kao grad je nastao 1452. i dobio je ime po ljudima koji su čuvali most na obalama. A ironija je u tome što nisu uspjeli sačuvati najveći most. Večeras je njih 5 tu da opravdaju čast Mostara. Prva nam na scenu izlazi i prva dama u ovom takmičenju. Ja sam nedavno, zapravo nije nedavno, prije 2 minute razgovarala s Filipom u magazinu i govorim mu, ja da imam stand-up, ja bi ga nazvala, kad se misliš udat? Ne znam šta je ona pripremila za večeras, ali ona je kontrolor leta i pobjeđivala je na noćima otvorenog mikrofona u Mostaru, što je čini najvećim muškarcem među svima. Kako će se iskontrolisati večeras na tlu, ostaje nam da vidimo i pozdravimo Nives Buzaljko. Prvo ćemo Nives pitat, gledaš ti reklame na televiziji? Naravno. Omiljena reklama ti je? Afrička šljiva.
Ko je Pošteno. gledao zna. Dobro je, znači, prošla sam ovaj prvi. Dobro, Prošla si, 5. izvoli. To je bila Nives Buzak. Moram malo ovo da pomaknem. Znate, ja sam se bila prijavila na kurs plesa oko štange. Pa sam pisala sam im da vidim koliko su vam rekao ankerisane te štange, ima nas građe, medicinske lopte, jebi ga. Kaže ništa s ti ne skiraj, samo dođi. Pa rekao da me ne ponese navike su čudna stvar. Neka njegovog stalka tamo. Dobro večer, ja sam Nives Buzaljko iz Mostara. Ja bi da krenem sa jednim malim tutorijalom ako nemate šta protiv i ako imate, jebi ga. Da li neko ovdje, ajde nek pljesne ovdje ko voli Eurokrem. Dobro je, tam nisam valjda ja jedina, znaš. Volim ja Eurokrem, ovo nije od salate, samo da se zna. Ja ne znam, postoje neki ljudi, oni pravo imaju čudnu naviku, Eurokrem mažu na hljeb, na kruh, znaš. Ne. Eurokrem, kako se jede Eurokrem? Znači, teglu ili kanticu, zavisi koliko para imaš, preda se. Supena kašika, kašikaš dok ne ugledaš dno. I onda sve to fino poneseš u kuhinju, potopiš, jer će ambalaža majki za nešto trebati. Ništa mi gore nema, znači otvorim frižider, vidimo ona crvena takovo kutica, kontam, jes, evo je, sjetila se kupit. Ja otvorim tamo sarma od prekjuče. Pa što, mama, zašto? Ja ne znam koliko vi znate o Mostaru, pretpostavljam da svi već znate, Mostar je grad, slučaj, podijeljen, ovi, oni, moji, tvoji, vaši, naši, tako dalje. Mene to tako nervira, ja vam ne mogu opisati. Vas da su neki neredi, moraš ti gledat, hoćeš li izaći tamo, hoćeš li izaći vamo, ko večeras igra, znaš. Ja sad kontam, zar je toliko bitno, znači, zar da se po tome dijelimo, zar je toliko bitno ko prodaje Oriflame, a ko Avon? Nevjerovatno. Znači, neki dan u nas na Španskom, znači centralni gradski trg, idu neredi. Vamo Oriflame-uše s jedne i Avonuše s druge strane. Gađaju se onim Giordani kuglicama. Mat. A policija stoji i ništa, samo gledaju. Pa jebe mu majku. Gledamo one nove bijele pločice, znaš, sve crvene od Karmina, 69 u Avonu me čini ona nijansa. Crvene, pa čovječe, tu je park, tu je gradski park, tu je tona djece, majke šetaju s djecom i oni se gađaju puderom. Znači, zamisli taj puder da pane nekoj djevojčici od 5-6 godina, zatvori joj pore. Pa zar niko o tome ne misli? Ne mogu da vjerujem. I onda, znaš, idu oni grafiti, pod velom noći, idu grafiti. Kozmetika u srcu, Avon do groba. Jebem ti. Pa ne mogu da vjerujem, friška fasada i odmah oni grafit. Džaba ti je krečit. Kad smo već kod ovog krečenja, meni neki dan majstori u kući, farbaju mi balkon, gruba, fina, tamo vamo. Kaže meni majstor, sad ću ja uraditi ovu impregnaciju zida, pa nek se to suši. A meni kroz glavu prolazi samo impregnacija. Od engleske riječi impregnate, što znači oploditi. Šta će on raditi mom zidu? Znači, ja sam sad usrana. Šta će se desiti mom zidu? Hoćemo li dobiti na kraju male zidiće, znaš, Šta ću ja sa zidićima? Kontam, možda da ja odem u sobu, možda mu treba malo privatnosti, već za tu impregnaciju, šta će već raditi. I kontam, ali nisu trojica, razumiješ? Moj zid je tam taj jedan. Što on meni to govori? Zašto nije njega pitao za saglasnost? Mislim, možda je moj zid gej cijelo vrijeme, ja nisam znala, možda sam trebala biti malo veća podrška njemu. Ne znam, ja sam se toliko prepala, mislim, njih su trojica, jebote, to je već grupnjak, gang bang, razumiješ? Kontam, ja sam u svoj toj silnoj panici, ja sam googlala, umjesto impregnacija, googlala sam sigurna kuća. Tako da, ne znam, hvala vam puno, to je sve od mene večeras. Mirko Božić i dolazi iz Mostara. Jel te možemo zvati Mirko Bajram, pošto si u Bosni?
Možete i Mirza Bajram, što se mene tiče, da bude skroz u lokalnom tonu. Dobro, Mirza Kralju, reci nam tvoja omiljena reklama. Moja omiljena reklama, pa zadnja reklama koja mi je onako upala u oči, kako da kažem, bila je reklama gdje ovako jedna onako pravo dobra plavuša drži neku kremu u ruci i kaže sada više ne moram čekati. I sad mi nije bilo jasno na šta čeka dok se nije dole pokazalo ono šta piše, jeli, ime proizvoda Super Laks, znači laksativ, jeli. I sad kontam, imalo bi više smisla su stavile neku onako ružnu da te proćera odmah kad nju vidiš. Ali dobro, onda kontam, onda ti krema ni ne treba, bolje ovako, jel? Da, upravo tako, kao što je Filip rekao, ja sam Mirko Božić i u mene je svaki dan Božić, tako da imam averziju prema jelkama, jaslicama i takvim stvarima. Dakle, za jaslice između ostalog su zaslužni Josip i Marija. Oni su bili među prvim parovima koji nisu znali zašto kondom služi. U svakom slučaju, kako da kažem, ja sam poliglot, zato što na 5 jezika znam reći moja obitelj neće platiti otkupninu. U svakom slučaju, malo sam istraživao ovo vezano za reklame i zanimljivo je recimo da žene, podijeljeno je tako da žene reklamiraju pretežito jedne stvari, a muškarci druge. Recimo, žene najčešće, logično reklamiraju tampone, uloške i takve stvari. A znate koja je razlika između tampona i USB-a? Razlika je u tome što USB stick kad ga umočiš u mokro ne radi, jel tako? Druga stvar, recimo muškarci naravno reklamiraju sredstvo za erektilnu disfunkciju, odnosno mekokitis, kao što je poznat u narodu. Mi u Mostaru imamo jednu zgradu čak koja se zove Meka čuna. Imamo mi i Sisare isto, ali to je jedno drugo naselje. U svakom slučaju, Meka čuna je dobila svoje ime po tome ne što su svi stanari imali erektilnu disfunkciju, nego po tome što je u prizemlju klub penzionera. Samo što, pošto je Mostar ipak grad koji više, se počinje ujedinjavati, imate jedno do drugog, odmah tu u zgradi klub penzionera i klub umirovljenika. Tako da sad mogu svi zajedno biti erektilno disfunkcionalni. Jel? Također, sad aktualna tema popisa stanovništva i sad u mojoj zgradi je isto tako su dolazili popisivači, pretpostavljam da su i kod vas svi bili. I imamo jedan par koji su odmah ispod nas dole u stanu ispod i njih dvoje su se izjasnili kao limun i naranča. Sad ja pitam njih kao što su se izjasnili kao limun i naranča i kaže ona meni pa kako se neće izjasniti kao limun kad je ovako kiseo, jel? A pitam ja njega sada, pa što su ona izjasnila kao naranča? Kaže, puna je vitamina, stalno jebem. Hvala. Hvala. Što više budete aplaudirali, to ću ja prije sići s bine, tako da, samo da znate. Znate kako se zove soba u kojoj razgovaraju Srbi, chat room? A Srpkinja koja previše voli da četa zove se Četnikuša. Isto tako, u zadnje vrijeme mi se čini da uglavnom izlazim sa curama koje imaju Alzheimera, zato što se obično više nikad ne jave poslije. Dobro, ima nas i sa Parkinsonom, ne samo sa Alzheimerom. Ljudi koji imaju Parkinson su strašno zgodni za koktel majstora, zato što ne treba im šejker.
I u svakom slučaju postoje i druge neke razlike između žena i muškaraca, ovisno o tome šta se dešava. Recimo, ako treba ušiti dugme, žena ga ušije za 5 minuta, muškarac prvo treba naći neku da mu ga ušije, a da mu prije toga ne ušije šamarčinu. Onda, osim toga, postoje neke druge stvari. Recimo, muškarci ne shvaćaju najčešće da nije bitno ako imaš moćnu karoseriju, a ako ti mjenjač ne valja. Zato žene danas masovno prelaze na automatike. Isto tako, ako treba oprat sude, žena to riješi za par minuta, a muškarac samo ako mu perilica nije u kvaru. Obično ovi koji nemaju perilicu imaju punicu, ali to dođe na isto, jel? Također, htio sam reći, znate koja je omiljena pjesma silovatelja? Ona plače, on je nježno ljubi. Hvala vam svima. Naš naredni takmičar dolazi iz Mostara. Gle, čuda. O njegovom humoru i šalama ne znam puno, ali kad sam vidjela njegovu visinu i shvatila sam da se... Kad smo pitali ove prošle, da pitamo i tebe, kad je film na televiziji, pa ono nije interesantno, pa dođu reklame i taman tad krene ono interesantno, koja je tebi omiljena? Pa, u zadnje vrijeme ove vaginalete. Znate, mislim jer je tada jedino vidim ženski spolni organ. Kao što ste već čuli, iz Mostara sam. Hvala vam što ste mi to konstatirali. Zovem se Stjepan Kuzma, nadimkom Braca. Student sam vječni. I kao što vidite, pokušavam se baviti stand-upom. Definitivno sam najveći komičar na sceni. Kao što vidite. I nemam uspjeha kod žena. Mislim mlađe populacije, jer ipak imam ove sjede na glavi. I starije mi koke prilaze, od 60-70 godina. Volim pričati o seksu, jer ga ne prakticiram. Ipak, imam i ja nekada uspjeha kod žena, mada je to rijetko. Prije ćete vidjeti Helijev komet nego to. Ali kad se to desi, to je većinom niski standardi, od birača nema jebača. I to je, momci, divan osjećaj. Znate, kao da hodate onim mostom iznad provalije 100 metara. Odličan osjećaj, adrenalin. Sve super, sve divno dok ne pogledaš dolje. To je veliko razočarenje. Uz seks također imam poseban odnos s ocem. Ne mislim seksualni. Tako da gledamo mi utakmicu Liga prvaka, odjednom samo ti si ljen. Da, i nisi ništa postigao u životu. Kako nisi? Pa kažem jednu stvar što si postigao. Pa postigao sam najveći uspjeh svog života. Kako kad si lijen? Pa jebote, ako sam ja bio lijen ko spermića prvi došao, zamisli kako su ostali bili. Volim ovako po internetu malo surfat i našao sam na jedno istraživanje Amerikanaca, pošto oni stvarno svašta istražuju.
I u njem stoji da je muška sperma zdrava za žensku kožu. Ja stvarno vidim puno ljepotica ovdje. Hvala. E sad, ne znam jeste li čuli za ovo nedavno, ovo što je Dolores Lambaša poginula. Očito je s Dikanom bila predugo i on joj je dao ultimatum, moj put ili autoput. Očito znamo što je izabrala. To mi je stvarno teško palo jer neće mi prihvatiti zahtjev za prijateljstvo na Facebooku. Malo sam u depresiji, ali jebi ga. S ocem sam imao opet jedan razgovor, rekao sam mu, tata, pošto sam jedino dijete, zašto i nemaš više? Kaže, pa pogledaj koliki sam, sve sam u tebe ispucao i još ti je felšava glava. Za Sarajevo me veže jedna posebna uspomena, jer došao prvi put u Sarajevo i sad gdje ću na Skenderiji ja i čujem ima sex shop. I tražim ja, tražim. Kad negdje tamo u kutku zatamljena stakla, ulazim ja s prijateljem i sada ciganuk napravimo, za ruke se držimo. Gospođa na telefon, kćeri, skini sarmu, nazvaću te. Momak, šta trebaš? Govorim, treba mi vibrator, imao sam curu za divno čudo. I kupim ja to, platim, odem kući, znaš sad, akcija sa curom, iskoristimo vibrator i toliko je on dobar bio da me ova na kraju ostavila zbog njega. Osim toga, da, ima još za divno čudo. Također, malo prije, znači u tramvaju, malo da vidim Sarajevo opet, vidim momka sa ovim galaksijem, tabovima, sam su to ovoliko čovječe. I hajde, svidio se meni mobitel, sad ću ga ja, dolazim ja do momka, ruku u džep, ništa. Ja dublje, džep šupalj. Pogleda me momak ovako, znaš, i poslije me vodi na večeru. Vidiš, sad sam zablokirao, jebi ga. Nemoj mi aplauz, Sad sam tako žestoko zablokirao da mi dođe da prekne, ali jebi ga. Nema večere, možda mi je sad upravo to javio. Ne mogu, jebi ga, zablokirao sam totalno, ljudi, hvala vam. Ništa, jebi ga. Hvala Stjepanu. Stjepane, bit će bolje drugi put. Naš naredni takmičar obožava šah. Dok zbari on sa strane. Voli šah toliko da ga stavlja ispred komedije. Ukoliko ste ljubitelji crno-bijelog humora, naš naredni šeret će biti vaš miljenik. On se zove Almir. I poslije takmičenja imat ćete priliku da igrate šaha s njim dok u pozadini čujete crkutanje gej poezije. Vjerujem da niste mogli bolje zamisliti ovo večer. Almir je neko pored kojega Fischer, Aljehin i Kasparov izgledaju kao jako neduhovite pipkice. Almir Mataradžić. Almire, kad igraš šah na mali, koja ti je omiljena reklama? Pa kad dođem do pauze, do reklame, najdraža mi je onaj fa dezodorans. Čisto nije mi jasno, samo dobre trebe glume, znači ako se malo ružnija namiriše, neće valjda mirisati. Nikako mi tam reklama ne ide u glavu. Nikako. Okay. Uglavnom, ja sam Almir Mataradžić i kao što možete čuti iz mog prezmena, moram biti šahista, imam ono pobjedničko mat u njemu.
Ali šah je stvarno u zadnje vrijeme postao u Mostaru kao u čitavoj Bosni i Hercegovini jako popularan. Evo, na primjer, koliko ovdje ima registrovanih šahista. Vidite, naopako ćete od 100-tinjak ljudi naći 2-3 koji igraju. I sad se pojavlja jedan problem koji imamo mi šahisti i gejevi zajedničko. Prazni su nam klubovi. U naš šahovski klub nema ko ući, a u gej klub ne smije niko ući. Čak smo mi šahisti stvarno širom naša vrata otvorili svakome ko želi da uči, svaki je dobrodošao, ali opet bez nekog efekta. I gejevi su duše svoje vrate širom otvorili. Do duše je zadnja, ali su, vjerujte mi, širom otvoreni. I tako ja se stvarno zapitao, pošto ja stvarno uživam u šahu, volim igrati šah, odakle je te paralele, zašto je to tako? I onda sam došao do groznog saznanja. Gej frajer je izmislio šah. Stvarno jest, znači, normalan heteroseksualac nije mogu izmisliti ovu igru ovako kako je on izmislio. Znači, idemo, stara Perzija, tadašnji vladar naredi da mu se izmisli igra gdje se dvije strane ratovati. I to se pročuje po čitavoj Perziji i tada lik koji je bio u zatvoru i kome je vjerovatno ispodao sapun više puta namjerno, dođe na ideju da izmisli današnji šah. I kaže čovjek, ta igra treba sadržavati topove, jeli, s se pucalo, skakači ili konje, lovce koji ćete gonjati, tako da sve dotad ne bi bilo ne bi se skontalo da je frajer gej. Međutim, dolazimo do 3 ključne figure. Kralj, kraljica i pješak. Kaže, ako pješak napravi dovoljan broj koraka, može se pretvoriti u damu. Pješak je muškog roda, znači već tada... Znači... Mačkare na transseksualni način. Kaže frajer isto, kraljica može da ide gdje joj je volja, znači gore, dole, lijevo, desno, a jadni kralj ima korak tamo, korak vamo. I to je to. I da bi tragedija bila kompletna, kako možeš najlakše izgubiti partiju? Da, ako te ostavi tvoja ili zlostavlja tuđa kraljica. Ne valja. A inače, ti čitavi odnosi između šahista i žena su jako čudni. Prije svega što su jako rijetki. Ali uglavnom, recimo kad se desi da priđeš curi i da ona stvarno uđe s tobom u priču, šta ćeš, žene su takve, vole iskrenost. Ja joj moram reći, ja sam šahista dušo, da znaš na čemu si odmah. I kad neka pristane da dalje razgovara sa mnom, kaže, i ja znam igrat šaha. I ti gledaš u nju dušo, ja svaki dan igram 1.5 do 2 šaha, pa ne znam kako ćeš ti znat. Ali nema veze, nastaviš pričat, muško si, nadaš se nečemu toku te večeri. I onda ti kaže, a znaš koji mi je najdraži potez? I ti staneš, gotovo, brate. Damin gambet, Sicilijanka, kralje gambet. Ja sam skoro do vrhunca. I ti pitaš, koji dušo? I ona sve, kad bacim duplu tricu, to mi je najdraži broj. Nemaš mi to raditi u životu. Ali uglavnom, ima li vas ovdje u malo dužoj vezi? 2-3 mjeseca. 4, što možete da... Ja stvarno je zanimljivo kad žene žele da se posvađaju, kako mogu naći pitanje da te znači ubiju namrtvo. Tako je jedan put lijepa proljetna večer, šetamo ja i moja bivša djevojka, bivša jedna. I šetamo ja i ona taman se znači izašlo iz zime, malo se jelo mesa, jelo i tako, nebitno. I uglavnom preko starog mosta i kaže na meni, Almire, jesam li ja tebi debela? Ja tebi nisi. Zvis šamar, konju jedan, lažeš me, znaš da moraš vas da istinu govoriti, vaki si, naki si, hajde dobro, prešutiš, prođe 2-3 mjeseca, Almire, jesam ja tebi debela? I ti kontaš, šta ni, voliš istinu? Jesi. Vrlo pogrešno, znači nije samo da sam dobio šamar, nego mi je zabranila još stvari koje sam volio na njoj. Pošto sam ja sada šahista, pošto ja istražujem, znači, kontam vas da ćemo uzmeti na tu foru. Kad joj se god svađalo, pitat će me sam debela. I ja razmišljam i kontam, našao sam odgovor. I ja samo čekim da me pita. I prošlo još malo, kaže ona meni, Almire, jesam ja tebi debela. I ja sam nju uzeo za ruku, pogledao na nježne okice i rekao, ljubavi, u poređenju s čim? Hvala lijepo, ja sam ovima pređi vaš šahista.
imamo dvije grupe iz Mostara. Ova večeras je očito ona zagorjela. Vidjet ćemo kakvi su idući. O idućem takmičaru ne znamo ništa. Probali smo da nađemo par informacija, međutim on gaji tu filozofiju, misterioznost Hercegovaca. Znamo samo da je pobjedio na noćima otvorenih mikrofona u Mostaru, koje je sam organizovao i gdje je sam bio član žirija. Evo ga, nešto sam i ja propala. Omer Hodžić. Ja ovo namjerno pola znam, ja ću. Nego malo da dobijem komični efekt na početku. A boga mi ne znam. Kako ste profesori, šta ima? Pa, dok odmotavaš to? Intermezzo ide. Svi zadnji, tretirali smo publiku s pitanjima, reklamama. Prošle takmičare, pa hajde pitamo i tebe. Omiljena reklama. Pa ja nemam neki omiljeni reklame, ja imam samo reklame koje me nerviraju. Recimo reklama za mobitele. Pokazuje nepametne mobitele, nema šta nema. Ja vidi u mene mobitela, bogat. Vidi ovo. Ja mogu sin samo poruku poslati, ono. Moj mobitel je toliko star, ovo je jedina igra koju imam na njemu, znaš. Ali ne moram ići online da igram nju s prijateljima, znaš, možemo se dobacivati, tako. Vidi, zvoni mi mobitel, ozbiljno. Evo, tamo nastupa. Ajde, zvoni me poslije, pogledaj. Ozbiljno, stvarno mi je zvoni mobitel. Mogu ja sad nastaviti se na naspram svoj? Kako se zove, ja dolazim iz Mostara, ali imam jednu prijateljicu koja živi tu na Lipašnom, znaš. I pričala mi je kako je nedavno tu napastovao manijak. A u njoj to nije smetalo jer i ona navija za Želju. Ja dolazim iz Mostara, to je svi mi i dole jako zanimljivo to što kad ti nekoga sretneš na ulici, ti s njim možeš pozdraviti sa 2 riječi, jel? Dakle, ti sretneš nekoga na ulici, konverzacija ide ovako otprilike. Čest, brate, a evo, šta ima inače? Normala. Često pošao, a evo, često bio, normala. Kako si ti, a evo, kako ti je stara? Normala. Možete sad smijati, možete sad je normala da se smijete, da. A također ono što je jako zanimljivo za Mostar, evo, u Kuranu piše da sve što jedan musliman treba da radi na desnu stranu. Samo su u Mostaru muslimani na lijevoj strani. A imali smo dole nedavno Thompsonov koncert, jebote, i sad pun grad Thompsonovi plakata, ali ja sam skontao zašto je to tako, kako mu ovaj čovjek ozbiljno gleda, brate. Šta se... Pa šta je ovo? Uglavnom pričao sam Thompsonov koncert, puno plakata u gradu, ali skontao sam ja zašto je to tako. To je tako jer on ima popust u štampariji. To nije još panč. Ima popust u štampariji i ne naplaćuju mu štampanje slova U. A također, jedan od uslova za Thompsonov koncert na otvorenom je da bude oblačno vrijeme. Jer ne želi da nastupa ispod mjeseca i zvijezde. Mi dole u Mostaru imamo jednu bolnicu koja se zove Brankovac. I sad tu ne rade baš najbolji doktori. Ti možeš igrati kladionicu da se dijete rodi sa nekim defektom, znaš. Kvota 2.20 da se dijete rodi sa manje od 3 prsta. Zato je u Mostaru malo Srba. A ne, inače, kad smo već kod Srba i to sve, znaš, ono, šta zapisuješ nešto. Kad smo već kod Srba, čuo sam da se većina Srba vratila ove godine ranije sa ljetovanja iz Hrvatske. Valjda čuli da je najavljena Oluja, šta li? A nisam to, se ja malo šalim, znaš, da razbijemo taj kriptonacionalizam. Evo neki dan ja bio sa ekipom na turneji, znaš, i odemo prvo u Čitluk. I sad, kako je Čitluk ekstremno hrvatsko mjesto, ja ne znam šta ću kontam, šta bi mi i vi u Čitluku mogli imati zajedničko. Kontam, možemo bar skupa Srbe mrziti. I onda, ali to nije sve, odem sutra dan u Nevesnje, koje je ekstremno srpsko mjesto, znaš. I kontam, šta bi mi i vi u Nevesnju mogli imati zajedničko, znaš. I kontam, možemo bar skupa Hrvate mrziti. I dok sam to govorio ti dana, moram reći da sam sve osjećao oko jedan prosječan političar.
Ja sam i u Nevesinju rekao ovu šalu da su samo u Mostaru muslimani na lijevoj strani. Samo sam tamo dodao da se vas pita, ne bi ni tamo bilo. Koliko govora mržnje, kao da sam politički govornik neki, jebojte šta se dešava. A ne, uglavnom, kako se zove, ja sam skontao da ovaj rat koji smo imali, kad smo već krenuo po Srbima, ja sam skontao da ovaj rat... Ali nisam rekao šalu još. Ja sam skontao da ovaj rat koji smo mi imali sa Srbima, da je to bio zapravo prijateljski rat. Jer oni vama nisu poslali svoj prvi tim. Poslali su vam rezerviste. To je otvoreni mikrofon. Da, pomoći. Evo ga. Jebo majku, ko da je Srbin tvonaca čovjek. A ne ono šta ja znam, sad ću vam pričati o nečemu što mene jako nervira. Mene jako nervira kad vidim posesivne momke. Znate one momke koji misle da im cura čim ode iza ugla da će naići princ na bijelom konju isprčiti je, znaš. Ali ja sam bio takav u svojoj prvoj vezi, znaš. Ipak na kraju te veze cura mi je rekla da je bilo lijepo sa mnom. Toliko lijepo da sad ona ima curu. A što je najgore, to nije čak ni šala, jeboj. Ozbiljno. Ali ne, sad je sve u redu, sad ja imam novu curu, znaš. I mi smo super, u nas nema puno seksa, mi nismo kostali parovi. Mi volimo da se češkimo. Što je super, jer mene često srbi kurac. A ne, ima oni bolesnika, ima... Ajde, može. Ima oni bolesnika koji vole da je njihova cura posjeća na mamu, znate. Ja nisam među tim bolesnicima. Mene moja cura posjeća na njenu. Vas da pita šta ćeš jesti, šta ćeš piti. Mada me nekad posjeća i na mamu jer uvijek kad sam tužan da mi sise. A mi dole u Mostaru napredujemo, čitao sam da ćemo dobiti sad svoj prvi gej klub, znaš ono. Ja to čitam i ne mogu da vjerujem, jer vidim priliku da se grad ujedini, jer će Bošnjaci, Hrvati, i muslimani i Hrvati, kršćani i ultrasi, Red Army, i svi će to doći srušit vola. A kontam da ti ljudi koji otvaraju gej klub pa nisu oni glupi, čitao sam da će security biti posebno obučen u najljepša izbacivačka odijela. Ja imam ovog jednog prijatelja, znaš, on je gej, ja sam u redu s tim, ja nemam nikakvih problema s tim, osim kad se svađamo. Jer jednom sam bio rekao, možeš mi kurac popušiti. I dan danas govori, pa rekao si da mogu. Ja sam bio... Dobro, to su bili naši večerašnji takmičari. Kako ćemo glasati? Na svojim stolovima imate listiće za glasanje sa imenima naših takmičara. Možete glasati za 2 od njih. Za dvojicu. Može i za jednog. Može za jednog. Tako je, ne znam, vas treba posjećati. Nives je ona djevojka sa sarmom u kutiji od Eurokrema. Mirko ima klub penzionera Meka Čuna. Stjepan se zbunio. Ja, ali on ima poseban odnos s ocem, pa mu je to oprošteno. Almir igra šah u tom, pored kluba gej stihoklepaca. I na kraju je Omer bio veoma edukativan, upoznao nas je... niko nas ne sluša. Niste ludi, ma ja valja glasat. I dakle, Omer je rekao tu anegdotu sa njegovom prijateljicom, samo da se zna da i ja navijam za Želju, pa ako ima kakav manijak. Dakle, imate listiće za glasanje. Možete glasati za 2 kandidata. Filip i ja ćemo također glasati za one za koje mislimo da trebaju proći. Naši glasovi će se zbrojiti, vidimo se za par minuta. Crna hronka.
Crna hronka. Pozorište u kafani. Crna hronka. Pozorište u kafani. Pa gdje to ima? Samo u Parizu i Londonu. I na ciglanama. I niđe drugo. I niđe drugo. Hashtag magazin kabare. Magazin kabare. Big like. Hashtag nova sezona. Ja ne znam jesam li spremna. Ne pitaj. Je to nova sezona? Nova sezona. Nova sezona? A šta misliš kako će reagovati? Like. Kače. Sače. Kače. Sače. Kače. Sače. Sve ću vas zapalit! Kabela. RSG Radio. Samo najbolje je dovoljno dobro. RSG Radio. Samo pije vodu. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Grad je mali, da izbjegnem bivšeg. Zovem te u mrak, tamo je tiše. Zašto ubrzano dišeš? Moram sada kući, uskoro svi će. Turam te, ostavljam, ne dam ti broj. Žao mi je, dečko, to je bilo to. Večeras imam neke druge planove. Čekaju me derneci da napunimo stanove. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Sladak si, meden si, prava bombonica. Grickam te, čukam te, ostaje modrica. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Pričaš mi o drugima, znaš da najljepša uvijek bila sam ja najviše. Ja sam patila, ne zaboravljam, al ti opraštam. Priđi mi i suči ga, a nek skori će promijeniti stvar. Prilazim ti i pokazujem je malo dobre volje, spašava sve. Baš me briga što si njen, želim da te imam samo ovaj tren. Baš me briga, naši livaš, naruči mi koktel, s tobom ću futur 2. Priđi polako, uđi u mene, unutra ćeš pronaći izgubljeni dio sebe.
I evo nas nazad. Dok Sanela još da svoj glas žirija, ja stignem da vam kažem da na kraju cijele te večeri svih tih nebuloznih reklama mi ostajemo nacija koja na kraju sve može. Mislim, mi Bosanci sve živo možemo. Mi smo munje nebeske skupa sa Hercegovcima, kao što smo večeras vidjeli. Mi možemo drva cijepat ko jabuku rukama. Kamenje, ako treba, kamen hercegovački rukama ćemo da cijepamo. Ali jednu stvar ne može Bosanac i Hercegovac da uradi. Evo, što je sjajno kad publika zna šal na pamet pa završava. Ne, jednu stvar koju Bosanac i Hercegovac ne može da uradi, to je da napiše ne parkiraj na vrata garaže, da to stane. Mi krenemo s onim velikim N, parkiraj, o jebote, ovo neće stati J. Ja sam samo jednom vidio da preko cijelih vrata garaže piše ne parkiraj, a tad je pisalo ne pakiraj. Sanela, dokle jesmo li završili? Eto. Prije nego što proglasimo koje troje idu dalje, moramo napomenuti da je sponzor nagrada takmičenja Šeret, McLean i Calypso. Troje koji idu dalje, dakle imali smo Nives, Mirka, Stjepana, Almira i Omera. Što se neko napio. To je lijepo. Prvi ide. Trebao si se prijaviti na open mic, kad već tako sipaš, ali... Almir Mataradžić. Čestitam. Stani nam tu. Druga osoba koja prolazi u idući krug takmičenja je Krešendo Bubnjeva, Nives Buzaljko. Čestitam, Nives. Treći takmičar za večeras, a koji ide dalje u takmičenju Šeret je Omer Hodžić. Bravo. Sada pozivamo i Mirka i Stjepana s nama na scenu. Ja sam ti dala glas. Dobro da se izmaknemo ovako. Ok, to je sve od nas za večeras. Nadam se da vam je bilo fino. Idućeg petka još jedan krug takmičenja Šereta. Stoga, hvala vam što ste bili večeras s nama. Vidimo se idući petak. Doviđenja. Hvala. Gdje god da kreneš, sretneš me. Uporno pokušavaš da kresneš me. Ja i moje kučke furamo po gradu. Znam da sam slatka, ali neću čokoladu. Piva u parku, pa onda šiz. Odgovori mi na poruku ASAP. Vrti mi se strop, plešem po podu. Zgutala sam pirulicu, stalno pijem vodu. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Grad je
je mali da izbjegnem bivšeg. Zovem te u mrak, tamo je tiše. Zašto ubrzano dišeš? Moram sada kući, uskoro sviće. Kuram te, ostavljam, ne dam ti broj. Žao mi je, dečko, to je bilo to. Večeras imam neke druge planove. Čekaju me derneci da napunimo stanove. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Ludilo, ludilo, ludilo. 7 je sati, nama nije svanulo. Sladak si, meden si, prava bombonica.